etu arenge gusangirira milioni 47 barenge gusangirira imitinyo etatu muna nachicha ngata cyo mu fridge banko ibiraiga etu gusangirira bono iga milioni 180 bono bakuga ngakiho kibesa engo batebiga na Nyasaye atubegete moyo nyancha ngumbu arongo tambuka tole abantu bamintu babonchari gaiga nabayeni bali maiga ntegitemba saga mutunyure asama sabo inche kahichama sabaroro ese yero ngo nyubwatole naberego unganjere ndigiregawe bayishimo mushimo bat mbiamono mundo yabere ko mu kansla mpaka bono olenge daba natu aro mutumu bego mbwati umuntu ya mheshimiwa will stand with you aninka usa naongo etaga wono gakina nene mwarandi kankora kiri muntu agataide gonte nikara akinte nene kuri motonto mpaka bosongo ninkobisi na nda badanga igore birole wono ebirole gari ngumyokere embe bali mwasere gari oyigore birole wose no yakanya mpaka ukorere kere gari ngumyoko goba akikekera gesiekire tingo temna kere stage ngote ne ngukor motonto ajaribna na isaraste yanali ngebono ngoja wanza gutara kana arure gasi na tara yona ikana kwani abantu geka nagora emesibo geka bugeka naikanga mambi nagenda kira marwa barona bongo ikana mbotuko ikinali muri amaingo mugabana no araga iyo ikera gani nkateko bo ngobono ninje nganse ngenjole njira yana yoko kole ngweka no aniti boga kana arukureta na tara nokugo enjire yetu yango tara kuga eyego sensa ari amate korusuleka mpakanka ikoga igani manyete ngona abantu banka mbiyomono nande se chikura mwangake binchi kandi nakende yose chikura chinyinge pi esinyanyalete mbonchalia around yego charazima kiro monta akekura 70,000 shillings tumayakogendera ne injiri ya Yesu Kristo moto kitu waje kanisa